Maya payabak po kay katamuan kapatad kang Kristo. Iyabetala po ka rin kay katang panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan da Rizardas at Luz Medina ating kayang pamilya. Imelda at Clifford Ray Umali. Tony at Rose Gopez ating kayang pamilya. Jaime and Adena David ating kayang pamilya. Lisa, Kate at Ram. Villa Villaraiz ating kayang pamilya. Larliam Martin David. Josie Dizon ating kayang pamilya. Dr. Michael G. Ray Punzalan. The Lectors and Commentators Guild. Lina Toledano ating kayang pamilya. Lizzie Viray ating kayang pamilya. Marilu Pasyon ating kayang pamilya. Mila Buka dating kayang pamilya. Vanji Canlas ating kayang pamilya. Minerva Miranda ating kayang pamilya. Early Estandarte ating kayang pamilya. Ding Salamat at Makasayat family. Jojo and Janet Villanueva ating kayang pamilya. At ding Sumba Friends of St. Jude. Para karing mag-birthday de Lourdes Lee at Ten Limson. Para king ligtas ng pamaglakbe Mark Nicole Salamat. Para king special na intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma ting kayang pamilya, Vina, Joel at Sam Salangsang, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozun, Patricia Foronda, Romel at Lori Medina, Luella Angeles, Rolly Rivera, Jeremy Sunga, Drem Hernandez, Noemi Luzong, Roylin Ann and RJ, Rolly at Eder, Jason Balagtas sa ating kayong pamilya. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Narciso Layag, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Carmen Franco, Brigida Vega, Nida Villanueva, Dixon Oronce, Hit Jules Medina, at ding sablang kapatad tang masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu king pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma at Andrea David. At para king alangang kapainawan daring kapatad tang Meyangobye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Lionel, Oliva, Honorato, Oscar, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lay, Mariano, Gregorio, Epifania, Cesar Jr., Michael Vincent, Dilia Hermosa, Richard Jules, Rosette, Angel, Abel, Rodel Crescencia, Monica, Simplicio, Pablito, Leonida, Ruben, Leonila, Salvador, Estrella, Narciso, Milagros, Mark Kevin, Joaquin, Corazon, Pedro, Lydia, Rogelio, Zenaida, Crescencio, Monico, Darwin, Jason, Lilian, Domingo, Dante, at ding sablang kaladoking purgatorio, de tangala ng makaganaka pakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. Antimurin po, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kekatang frontliners laban king COVID.
Talakad tangan po. Kilagyo ng ibampo ng anak, ampo ng banal ay Espiritu, Amen. ing ginumantabeya ke kayo. At keka Mititipon tamo, ang timong metong abalayan Kristiyana, ban pagmasusyan ing kanam ng Domingo, ning pamanyubling mebye Kristo. Kapatad, mi paganakang pasibayo ke katamong yeni, kinging puso ning Kristyanismo, ya ing lugod. Lugod king Dios, at lugod king metong at metong. Yesus sa sabyana ke katamo, ing sukat tayang luguran ing balang metong, antimonong makanano nakatang liguran. Iti metong yang maigpit a lugod, uling tatagulaling na, ing balang metong ke katamo king lugod, emo karing buritamo, at malugod ke katamo, o karing kalupata pamisip a Kristiyano, nunay antimurin, karing masakit, at ding magkakasakit luguran. Iti emayan, at mekad ya ing sangkan nung bakit awsan tayang kautusan. Adwantamo kaniting misa, king kikatamong Ginoo, ing sumulong tamo kaniting pamagbuklat, king tune lugod. Kapatad, marayuta pa, king pamaglugod, king parang tao, antimong paralan na pagnasaning apong Ginoo para kay katamo. Adwantamo king Dios, ing patawara na katamo. Ginong Jesus, liguran mo kami, antimonong makanano na kang liguran ning ibpa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo,
ing dalan ning pamaglugod mo ke kami, yang pamidawon king biye mo, alang-alang ke kami, bustan mong miye kami, para king metong at metong, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, kaluguran mo ring mayna, ding palpikasala, ding masakit, at ding masakit luguran. Ibuklat mo ing lugod mi, at gawan mong kawangis ning keka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa ring kasalanan tamo. Bidalata sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, aginawaking sabla, ing korona na ning kekang pamaglalang, iyay anak ning tao, mibait king meto nga babayi, dapot alang pigmulan, migdo sa para ke kami, dapot mabibiye manggaman kapilan, ing lilipas ming biye, mi koronan sana king pangawakas at tula, ning pamanyubling miye kagum na, uling yaing Ginoo, manggaman king alanangga. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamasang ibat king libro ning dapat ding apostol. Inyang at tune kilub ning balen ng Cornelio i Pedro. Sa lubungan ng Cornelio at si ni Claudia at dinukuya arapana. Dapot telakad ng Pedro. Tikdo ka nga nakeya. Uling ako mismo metong kung taong mistula. Nga nang migsalita Pedro, ngenikuto ni akilala nung makananong ing Diyos, eyabiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot kin Diyos,
adraptana ing matulid, iti mga intulid diyang matanggap king Diyos. Kabang magsalitaya i Pedro, ing banal a Espiritu, tinipaya karing sablang makirandam keya at kengkeyang panaral. Ding talasal pantayang Hudyo, amenebatan karing opa, kambe ng Pedro, pigmulalanda, bakit in Diyos, tigtug niya naman karing pagano, ing banal ay Espiritu. Uling din dandalang magsalitang miyalwang amano, at pupuri kindegula ng Diyos. Kanita nga ng Pedro, tinggap dyan naman in taong deti, ing banal ay Espiritu, antimo numakanatayang tinggap, ninumongeni ing magkayit binyag king danum, karing taong deti. Ngeni ila, kalupatala namang tinanggap king banal ay Espiritu. Inya inutos ng mga binyagla king lagyo ng Esokristo. Kaibat na nita, inawad da keya, ing manatili ang kayabera, karing mapilan pang aldo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ulitan taya po. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya yung bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa. Pe pakilala ng tune, ing pengako na king balen ning Israel. Ene keringwan, karelamit nguyang lugod, ampon katapatan. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpening Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Puriyan nye kambening dalit, at kulisak ning tula. Ing Ginoo pe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalang kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, ing lugod. Ing ninumang lulugod, anak ne ning Diyos, at akikilala ne ing Diyos. Ing elulugod, ene akikilala ing Diyos, uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit na ning Diyos, ing lugod na kaya katamo, inyang tinubod ne, ing bugtong ng anak, ban mikabieta mo, king kapamilatana. Itiya, ing lugod. E uling kaluguran taya ing Diyos, nune, itamo ding ligurana, inyang tinubod ne ing kayang anak, bang manatbus, king kasalanan tamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita.
itamongan po, ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko, luguraning igpa ko, at ikami nga dua, manuknangan keke. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkay ang alagad, nung makanano na kong liguran ning ibpa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili ko king lugod ko. Nung tutupad kayo karingutos ko, manatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano kong tutupad karingutos ng ibpa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko la kay kayo reting bage, baning tula ko manatili kay kayo. Ating tulayo, biganak. Itiya ingiyutos ko, mikakalugod kayo. Antimo ing pamaglugod ko kay kayo. Ala ng lugod amaygit pa, kesa ketang idawune ning meto nga tao, ing biyena, para king kakalugurana. Ikayo, kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo la, ting kautusan ko. Era na kayo ausan alipan, uling enabalo ning alipan ing daraptanan ning ginuna. Inya inaus na kayo ngening kakaluguran, uling ing sablang dimdam ko kang ibpa ko, pepabalo ko ke kayo. Eyo ko pinili, nune ako ing memili at mitubod ke kayo, banlumwal kayo, at pasipamunga karing bungang manatili. King uli na niti, nanuman ingaduan yu king ibpa king lagyo ko, ibyan na ke kayo. Itiya, ing yuyutos ko ke kayo, mikakalugod kayo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Nga ng Jesus, manatili kayo king lugod ko. Magrasya nga bak po kay kayungan. Malaos kayo po king kay katangkanam a Domingo ning Paskwa, ing Domingo o ing tauling Domingo, bayuya, ing ausan tamong Ascension Sunday o ing pamamanik ng Jesus king banwa. Sigurado po balo tayo po ing kasebyan, the more, the merrier. No? Sabi da ring aliwa, the more, the manyyer nga hara. Ne? The more, the merrier. Mas dakal, mas masaya. Nung lawen tayo yung bieta mo timong tao, iba't paking ibat. Tingka na nakatamo at lelangan ning ibpa, ban maging masaya. Anya naning paralana, baning tao, luntoing saya kaya, binusal nakatamo king meto nga familia, tinanto nakatamong dagol at lumabong king metong balayan. We were born in a family honed by a particular community. Inya, tutumo naman, kalupaning sasabyanan nitang meto nga kanta, no man is an island. Because every one of us is a social being, a relatable being. Alang metong mang tao, ing lelangan, ban magdilidiliya, uling ibat pa inyang anak tamo, mesaneta ng ating kayabe. Ing tao, neng magdilidiliya, lalo na nung makalawot ya at makawalay ya king pamilya na, malungkot ya. At uling balo na ning Ginoo ing makanyan,
Anya sa paganaka ng Jesus king Ebanghelyo, manatili kayo king lugod ko. Remain in my love. Pag nasana ning Ginoo ing magdilidiling tao, kaburyanan ning Ginoo ing atin yang pane, kayabing tao. Inyaburi na ing manatili tang pane, kaya at king lugod na. Ingkutang, what does it really mean to remain in God? What does it mean to remain in His love? Nanungining apalata mo, nung pilinan tamong manatili king Ginoo at king lugoda, babiyan na kekatamo. Palagi ko atlong bagay inga palata mo, king pamanatili tamo king lugod, king apong Ginoo. Muna, nung kang Kristo ta manatili, siguradong eta mitabili, eta mikawani. Nung menatili tamo kang Kristo, we will never be apart. Siguro dimdam yun itang kwento ning mitatang asukat lumipat ketang teteduyan. Uling mumuntala king metong alugal, kailangan lang lumabas ketang metong teteduyan. Balutala po ring hanging bridge, matasla, mabulela, makayuyutla. Anya, mi karugan niya, mi takutan niya ining anak na. Nga nang minye instruction ning tatang na, talan ka kanako, nga na, ban kanita, kami takutan, bane ka manabo, nga na. Pero nga nang may kibat ning kayang anak, aliputa nga na, ikayo po yung talan kanako. Medyo migta kayong tatang nga na, elawari pareureta nga na. At may kibat yung anak nga na, atin niya pong pamiyaliwa. Nung ako po yung talan kay kayo, pablasang malati ko gamat, pota sumpong ko takot, atabili da kayo. Pero nung kayo po yung talan kanako, pablasang maragul ko gamat, at mas masikang kolob, anya agyang mitakutan ko, nung makatalan kayo kanako, nung ikayong tatalan kanako, siguradong makadalakit ko. Kapatad, makaniniyapin paganakay nga pong Ginoo, kalupaning tatang king kwento. Siguradong nakatamoy tabili agyang nanuman. Siguradong matigik ingke kayang talan. Ban eta mikawani at ban misadsad tamo king pamaglakbeta mo king biye. Dapot ita mo namang kapag nasanta mo, manatiling makatalan kaya, importante mo naman. Kalupa nung makananong Iesus, nung ganakanyo, inyang makapakuya king krus, inyang magkakasakit ya, inyang tatakot ya, nano'y sinabi na kang tatang na, iba karing gamat mo, into your hands, darawon ko, ing kanakong espiritu. Into your hands, panibala ko, ing biye ko. Anti mo yung sasabyana, iba, pakatalan mo kong matigik. Pakatalan mo ko, ban ko mitalabo, bila ko yung takot king puso, at ko manabo. Aga nakakepo ing masanting at makapalda ng dalit San Padre Pio, na maralas tamong pangadyan ng Webis keniking kekatang parokya. Nga naning kayang lyrics, stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. O ini mo naman ning paganakaning Ebanghelyo kay katamo. Manatili ko king lugod ko. It is like we praying to God, stay with us, Lord. Pakatalan mo kaming matigik, ban eke manabo, kareng takot mi. Kapatad, nung kang Kristo tapin manatili, siguradong etamo mitabili. Nung kang Kristo tamo manatili, siguradong etamo mikawani. Make God your part, and you will never be apart. Kadwa, nung kang Kristo ta manatili, siguradong etamo langi. Kalupan nening Ebanghelyo last week, dapat makatuglong ta kano ketang pun. Uling nung ka makatuglong king pun, antemong sanga, langi tamo.
Nya minsan minuli ko po bali, at kita pong kay kaming malating mula, apansinan kay ning meto nga masanting at tanaman, mamulaklak ya. Detang gagapang king pader, ng kasanting, mamulaklak ya. As neng kalago. Nyang kadwa kong pamanuli, apansin ko, medyo malungkot la. Bala mo may buglang langi. Inisip ko, siguro king pali ni Aldo. Sobrang kapali. Nya penabilin ko kang tatang ko, sabi ko, pa nga ko, pakitugtugan meng mas maralas, ining katang masanting sampaga nga ko. Pero inyang katlo kong pamanuli, o ba't talagang may lanat ne? Talagang may ngalangila rin kayang bulong at sampaga. Ngeni, abalu-balumi, yang lawan-lawan na kanong tatang, o ba't mag-revive ining tanaman, aga nakana pe palinis siya. Few days, bayo ke pinikit, malalanat ining tanaman. At king pamaglinis daretang kaya bemi, at tabasde pala, itang kayang connection, itang kayang pangatanam, kitang kayang amot. Anya, agyang makanano keng magisandanum kakatugtug, uling alaneng tuglong, kitang amot, siguradong langi at langiya. Kapatad king biye makanyan mo naman, agyang makanano pakasakit, o agyang makanano kapakalago, agyang makanano kapakasanting, nung makanano kapaka-successful, nung nakaman makatahid king apong Ginoo, dasnan mo. Minsan na Yaldo, panandaman mong langi ka, panandaman mong malalanat ka biye. Wa eta mo aywasan, ing lumabas tamo kareng karanasang makalangi. Pero tandanan tamo mo naman, dating karanasang makalangi. Ila mo naman ding dalan, ban ipaganakake katamong kumapit tang sukat kingapong Ginoo. Manatili tang pane kingapong Ginoo. Nakadwatin ko pong kaluguran, o ni asawa la, mintala ka na ako for marriage counseling. Hindi ka krisis lang bagya, king karelang ugnayan. Pero nga kung migpanabilin karela, nga ko, adwa mo naman ning parasan niting problema. Muna, samasan yo, ban lumalam ing pamikalugudyo, o kadwa, paboren nyo ng mate, ing inumpisan nyo. At syuke kayo nga ko, nung naning buriyo. At syuke kayo nung makanano yung lawen, iting dinatang akapagsubukan kay kayo. Is it a crisis? Is this crisis a problem to make your love disappear and wane? Or is it a challenge to make your love win? Ingamanong krisis, adwaya kanuburing sabihan. It is a time of intense difficulty, but also it is a time of intense opportunity. A time of difficulty or a time of opportunity. Pilan pa mong banwa, ing milabas, at supayng trauma tamo king crisis, health crisis ning pandemic. Pero ing tao, ing Pilipino lalo na, imbes na linawe tayang kasakitan ining dinalan kay katamo, dakal ka rin kay katamong kapatad, ikit dang oportunidad iti, ban kanita mas mamunga. Kapilan migmula, ding dakal tamong online selling, kapilan tamo may biyasang timid-timid kareng cellphone, pati gule, papadeliver tanang iniking bale. Kapilan migumpisa, inyang health crisis. Kapilan migumpisa, yung pwede kang mag-aral, agyang babagyo, ngeni, agyang mapali, at ilang online classes ding anak, kanitang minunang panahon, basta limbog, basta babagyo, alang klase. Pero ngeni, ating option, online classes. Kapilan migumpisa yan, inyang ating health crisis. So crisis can be a time of intense difficulty, but also a time of intense opportunity. Anya lawen mo yung biye mo. Kareng problemang lalabasan tamo, nanuya kaya ini? Is it a time of difficulty that will make your love wane?
Or is it a challenge, a time of challenge, an opportunity to make your love win? Kapatad, lawen tano mo ring sarili tamo. Lalangin ako baking biye ko. Malalanat napin kaya, ingugnayan ko king parang tao, ala na kayang kabaldugan ng obrang gagawan ko. Kapatad, po tagalang, kalupaning tanamang malalanat, ing sangkanan niya lalangi ka, uling nakapala, makatahid, king ginu, ing katamong tune impun. Ing sikanan tamo, po tagalang makatabas na kakaya, po ta makalawot na kaya. Niya kaluguran kong kapatad, ganiting misa, lawen mo yung sarili mo at itayid mong pasibayo ing biye mo, kingapong ginu. King kambe ning panalangin, ning pamanimba, ning debosyon, ne? Mitatayid tang pasibayo kingapong ginu. Ganakan mo, nung kang Kristo tama natili, siguradong eta mo lalangi. Katlo at katataulian, nung kang Kristo tama natili, lugod ing mayakit tamong bili. Lugod ing mayakit tamong aura king bietam. Remain in God's love so we may remain in love. O itang sangkanong bakit buri na katang manatili ni nga pong Ginoo kaya ing panibataning lugod. Ban kanita ita mo muna man manatili tamong malugod king parang tao. Balo may kanong balo ing meto nga taong makatayid king apong Ginoo. Makanano? Buisit yang pane. Makakunot yang makakunot kile. Mapali ya buntok, lupa yang lupang bobosok, mit mo yang sama, mit mo yang sakit, lub at kamwa, panena mong bitterness, at alang bitasang betterness, king Biena. Lawen mo mo yung kasiping mo, misa sa ganaya kile, o makatiman yang pane. Tandanan mo kapatad, nung ka makatuglong king lugod na, mo naman lunto ke ka, ing ugaling malugod. Dapot nung kang Kristo tama natili, lugod, ing mayakit tamong dili. Sabihan mo na mo, king kasiping mo, kapatad, kalagu mo. Pero mas malago ko ke ka. Ali, kapatad, kalagu mo, masanting katagising, lupa kang blooming. Kapatad, potang blooming tamo, potang malagu tamo biye, buri nang sabihan, makatayid tamo, king tune tamong panibataning lugod, alangaliwa, nunengap, apong Ginoo. Nya pinungbisa tang pane blooming itsura, pane in love, ing katang aura, eta kakalingwan, itayid tang pane, ing bietamo, king apong Ginoo, ing God in love, and kakatamong Ginoo, whom we call God of love. Amen. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo po ngini, kakatamong kasalpantayanan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banuat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasubirang meding mete, at King Bie Alananga. Amen. Ngeni Yesus kaluguran taya, ayabilin talakeya ding sablang pakamalan tamo, ating pamangailangan ding hanggang sukatang abalong luguran. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ibiyeme ke kami ing kalam ning lugod.
Ginoo, ibiyeme kaya kami ing kalam ning lugod. Ginong Jesus, bustan mong mikalugod, pamikaluguran at tiwala king komunidad ning kaya kang iglesia, pilatan din kayang pamuntok at talasal pantaya, adwan mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemo kay kami ing kalam ning lugod. Ginong Jesus, bustan mong mikalugod at pamikaluguran, busal ding sablang balayan at iglesyang mamangkin king ika ing ginurat pastol, maging tunay lasanang metong keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Ginong Jesus, bustan mong ing lugod at pamikaluguran, mag-ari ka ring hanggang komunidad ning relihiyoso, ban maging mayap lang talapatutu king lugod mo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Ginong Jesus, bustan mong ing lugod at pamikaluguran, mag-ari ka ring hanggang pamilyang Kristiyana, banding pengari at anak, maging mabielang lelangan, anong keno ing pamikaintindi at lugod, lumabong king kaya kaming yato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Ginoo, bustan mong mikalugod at pamikaluguran busal mi, ami buklat ka rin kaya kaming mata, gamat at puso, karing pamangailangan at katauhan daring masakit at ding malungkot, ding kalulu at ding biktima ning kayalan katuliran, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Bustan mong mikalugod at pamikaluguran, karing hanggang komunidad ming Kristiyana, banding tao, ayabot dang salpantaya keka, potang akit da nung makananumiyang kaluguran, ing metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kekatamong kapasalamatan, iulino sana king kayaran ng maligaya ring kapatad tamong miyang wabye, ipagkalam na sana ing pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kalam ning lugod. Ngeni po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Jesus, kay kaming kakaluguran, ipaintulot mong manatili kami king lugod mo. At kapamilatan na niti, palablaban miya, ing metong at metong, uling ika ing ginumi, manggaman king alananga. Amen.
talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dahon, matanggapi arapan ng Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Iba, tanggapan mo sana reting kay kaming panalangin at ayin. Gawan mo keng karapat dapat karing kay kang sakramento ning lugod. Kapamilataning pamagkalob mong kapatawaran kay kami. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ring puso yo. makayat na no king Ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunay pinkarapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kamparati, numan ka rin o Iba, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupuryan da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya, kabang yampang ne, ing kayang katawan king krus, ing kayang gana pa sakripisyo, meging katuparan deding sabla. Kabang daraune, ing kayang sarili karing kang gamat, para king kaming kaligtasan, pepakit na ing kayang sarili bilang ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo, ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralitda ing kang ligaya. Hosanna, Hosanna, ing kakatas, katasan. Wayang daratang, ing laguning ginuunan niya. Wayang daratang, ing laguning ginuunan niya. Hosanna, Hosanna, ing kakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, ing kakatas, katasan. O banalming Iba, karapat dapat na kang purya ning meto ngayato, uling king kapamilatan ning kang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayaning banal Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamaus king kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangyaw, bilang kapanyamban king lagyo mo. O Iba, pag amuha mo mi, pabanalan mula king Espiritu mo, deting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang bengi bayo yami pagtaksilan, kinuwane ing tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasone, dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinuha ning kalis. Pasibayo yang pes salamat keka. Dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kunan iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, in Cristo eterna, in Cristo sinubia, o ipagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, ame nga bus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inya darawon mi keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ining yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na, pawuli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo, king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan, ding ke banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay indoning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol at maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo, at ding sablang banal, pawuli ning pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia kasalukuyan maglakbe keti yato. Kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding kaming Obispo, kang among Pit, ing kaming Kura Paroko, ding hanggang sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin aniting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayang unabi, at ding sablang ke kami matula at memon na ketiyato, malugod mo sanang tanggapan, king ke kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, king sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alananga. Amen. Amen. Itayid tamo yung biyeta mo, pasibayo king apong Ginoo, manalangin tamo, kawangis ng Jesus.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marop, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panaon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. Oy paming Yesu Kristo, oy paming ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming pamikasala, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kambalayan, pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At kaya kaanti mo rin. pakit tamong ngeni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the name of this Father and blood of Jesus Christ, we return the Lord, also receive. Kapatad nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. Our May devotion to our Blessed Virgin Mary, known as Flores de Maria, continues until May 31. Please join us in our daily Marian activity as we pray the Holy Rosary, followed by the flower offering at 5 p.m. from Monday to Saturday and 4 p.m. on Sundays. Thank you. Talakad tapo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kutkutan, pasiklangan mo ke sana kapamilataning niting sakramento ning ke kaming pangakabos, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Inginu mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo po ring buntukyo, manigapo keng bendisyon ng Diyos. Balu tamong kaluguran na katamo ng Diyos at pagnasa ng miebusal tamo, aw sana katang kakaluguran na, ding kayang pinili. Pakibatan tamo yung lugod ng alang sukad. Abitas sa tamo kaluguran tayeng Diyos at atsyo busal tamo, potang kaluguran tayeng balang metong at metong. Mananunasan ng Diyos di na nakatang sapat asikanan, tupad kaniting lugod, kinlagyo ning ibampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Humena kong king kapayapan at lugod ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia.